esikerweni ngoba phela ngezwe bekhala lapha kwa Facebook kuthiwa yayivule ngisho indlela isivele ivula indlela bese imisa indlela belibhala ukuthi Jozini municipality. Yabona ke mina indlela ngisazoyivula ngoba kumsebenzi wami njenge local government ukwenza ama access road. Angithi ke indlela igama lesizulu elesilungu kuthiwa i-access road sengisiza nalabo abacabanga ukuthi kuyihlazo uvula indlela. Ngenza umsebenzi wami impela kumsebenzi wami lokho. Uma ngasayivula indlela bazothi abantu akuwenza umsebenzi wami. Kulonyaka ke ngizoqala lapha engigcine khona ngoba ngimiswe nje ngamaholidi kahlahle bangibambezela kuningi umsebenzi ongihlalele kusuka ngomhla ka12 kuya le nge15 angisenzi kusiphatha isikero ngoba ngiyabona abantu abaningi sebeyasebenzisa isikero bathi bavula ama ribbon angithi mina ngiyazi ukuthi kusho ukuthini uvula ribbon angisenzi ukuyivula sengizofele ngifike i ribbon sekuyimi isikero yimi babona mina nje ubona i ribbon bona isikero. Baba wami